Kakenhun ki klik nosen syar bat kiri orang ba ke himas ora kila kentat ya kejing temu ke KHADC ban pilong election jet siem bat kila berngamru ban lech ki yang syari la ke council kadang penselen ban ai sanat ya uba marem dor siem. Ka council kala kentat ban ai sanat ya uba marem dor ke bakam budan sawai kurtong uba PCM. Uba temu menikon ya ke election na ke benta ke ket siem. Penmanu secretary ke kenhun uba VB Rembai ula pensyai bagani ke kerteng kami tang ha council nomor uba PCM Syamlawan mi Satya ha gedor barhima ke belalong ha kalai trik unai wiang kasenam arjar arpusan. Ka kenhun kala kentok tenge ke council ke bala pentron ke riti dustur bat ke ba pensa omdom ki kun ki hajar nomor nado balatang ya uspaiem Freeman Sings iem. Bat bakahima kalapha ya ki shithi bonsin ado kalai trik no pra arjar arpusan. Ka council kam shimna jubab otang ka weruk shithi ni ban pensyah lo kada wajing penslam ya kasanan. Uba VB Rembai ula pensyai bakat kum keriti dustur uba marem dor siem ude ublajet bat menjor dabar okiraj bat ki khatwe shnong ban long usiem ba bujeli. Bat hadu menta amdan ki yang persyai ha kahima. Nagaliang usadar shnong ren uat uba admin kongsa ula maham teng ba kejeng bamdan siem bapura kelawan ra ya kejeng syak kelun jaka. Berkelak ban penmi ki huri hura ke jingi snam ne ke jingi rawaj apo ke shnong kahima. Kumta ula kentu ke district council ka bakam ba ke iet ke jat benreu ba riti ke dastur ban pen stat no ke jing ai sanat ba amarem dor kenang ban penbet ya kan ia ke kenrum kenram. Ti nakaliang ke junga bat ia in charge ka bidai bat ka ilaka ila aban biang ka ju hi kumbang ila cukren ka por ba ngidang update ya acting chief ba in pendep ya ka kamram ka bangi pha na kani ka office ku jungi ba in penbiang ya ki electors ti kata kadi ka kadi jing kadang don ka jing sateng na kaliang ka jungi ba in penbet ya kita ki electors ti naka liang ka jungi ila ai ka assurance mentan ba in pen state ya ka kam ba in layo ya kita ki electors in saya ya ka kam ko bidai bersoalah syakamat kapor tinggal ong yaki man nakaliang ngajong ki kinbu timeline bat ki bedai bat ki kur na ni bat ki menteri ni te namar ba long ka proses ka khamlong lengdi kat kum gajing so thu ujung ina mal pihak ban replace ki ban lech ki kur ban yo ek recommendation jong ki kur ni kita prokhoi ti specifically kam da don ek timeline hendring i ong yaki kat bakila ban pendep kloi kadang khamba ti specifically ka timeline ni khambu hi yaki tang bade ka syong haki pade la kila ban pendep kham kloi ngila ban pendep ka kam ka bedai bat ka hima so la Unda klang council kan pelong dak election jinggit oh kum bangila kren do kini ki banai bla adap bangi ha ban le bet daka election namar bangila don su candidate melawan ban apply ban penitu di nakapos ka por ya tai ka de ju comments ka bangi ila ai siki pa ba nong song snong than ni ma so ro bagen so thu bangi ha ban rely bet daka natural justice la da don banu banu bakwa ban wan chakmat ban khun ya ni ka khet jong ka jinglong sin thi tingi ha ban ai ha bai chance bet ke atau kalau jing sha bu to ba PCM umde shu to nong song shnong jong ta ka hima so rabat nun ke khuni te action ra kam dan hok ta ka riti jong ta ka hima so ka log jing sha na keren ni kita namar ba mo ni na kalian jong office ni le kat bangila bangin ya penbet ya ka kam ti kata ka bom hok ti ka syong haki ti kata ka pen kenya ka riti ka dustur ngiru na do singi ka basdang ila ong bet ba ka daitan ka procedural labs ni kam ya keren ya kata ka riti ka dustur ni rely bet ya ka procedural labs kuno bangin ya penbet ya kata ka procedural labs ka bagi dai bat kini ka jinglong jong ka hima sola bat ya kata ka jong ka jinglong badai ni bom dai jong ta candidate te ni na kalian jong district council ni num la ban determine menta ni ha ban pet iki kot kisla da wan ban bu iki kot kisla shani hadu menta ko mangila ong na kapor kapor ba ula don candidate ula wan bani kendo I am in charge ngi ru ba udon kata ka jingtu ban yele ikani ka election ban yakun ya CM sora tingin ya ai la namar ba kadai ka kalenti kata kalau natural justice mo bangi ha ban ai long pi ke kam da dai ka jing ai jingmut long ki shukwa bangin pen scam na kaliang ka jungi ka district council ya ka communication ka bangin ai ki nani shakmat kan long ka daga jingtho ka ba kiru kila ban bu report sa ka office ka jongki tina kaliang ka jungi ringi sudai hi na ma bro sha tu ngila shue keren daga ktin ngila shu batha ye ka kam ka ba acting CM madu ka sngi ka bangi ngi thungi I kum acting chief ba kini ki kam lai sautli ki ba ha ban pendep kat ki no ti menta pada la kat kum kejingwan ke jongki ha bakila erai ti kwa da kejing tho nangi ya ka lenti ka ba acting CF acting chief ude manshim tingi rungi ya ngin sapet kini kini sngi ngin sa ai ka badon kaman
ban ai hakwe bat kakam chungkai masuk ora Namar ba yung ba kaya susi ko ba niya kun election. Tere niya kun election bando kay. Namar ba ngi ngat jit pa yung sim apa tere. Ito ko wan mende pro ko ta isan na. Tingin jit sim pat kuno ma makir wala isan na ba. Proceeding bang na jit sim apa tere. Lada ka district council ka singaw bakatan kam kan jit election ka ay kan agi jit tip sa hima lan siya kan hon jit ay sa. Markum mga yung ka Diyos ka Diyos. Nado blaga ko siya na ay siti kan ko ni siya dispenser. May tangko ay siti kan ba. Kamu ini to pentre election. Dan kamu ini mai senat maramdon ang taka daw. Kamu dan ko pun kata. Kapensani ko undung pensani ngok ni taka. And jenagrom bakko himasora. Ni mai senat maramdon ang daw. Ni rasya. Andai kau mengawan penilai election, misalnya pakai election ada kau penilai election, doi bandor ini lah, sekau bayu. Belada kadang macam temu penilai siapa penilai election, nado like direct, lani nado benar kalah, baru menunggukan pertip sini kau masuk. Wasu nyimna benar senat ini min penilai election misal. Andai ada utai yang bodong kita kampanye kan election. Kampatan kau ke top berdiskonsir kan pas kena bang penilai election. Ngerai kalau kahima seorang kahlo tidak usang yang baik. Hello kahok kasih kente. Kabang ilas sim yo marindos iya. Upam dan mano persyaan jin dan tahu PC mereka ni kayu. Lada hagat kadalba lai tarik nak keroi anda pesan uang. Ni hak bersangai sang saya. Ni hak bersangai nama peladan gaji apa? Sih. Hendak uang. Bakter hadu mentar ngampan itu pernah uang. Saya kahima. Budon saya baik terang menilai saya. Bunuan sikendo ini kikehol kita usah baik tangan gue ini. Belum bet menilai saya. Nak kata hiperkat pun. Hendak ke pemi ke planet kami tangan di situ.